دومیز یکمین کامپ لهرما کردستانی و جدسپیکا کردین سوری کوچ کرن او لدومیز بجی دبون و دمه هر پنابرکی لشونا کون خو خانیک شخور آوا کر و نه پلان کری بو بچونا دمیره اف خانی و کون هاتن بلاف کرن دناوا کرتن پلان کری جالیه ریوبریا کامپی و هن جوان لکامپ نادن او بجی کرن 806 مالبات دکرتن برلایی د جیان دکن لدومیز یک و دومیز دو هنه و روشاوان ندیاره و گازنان جحال خو دکن جهما قال لك نخوشة جهما ام عشوائينا نقاف هيا نا كهرباء هيا تفكر جوكي ما قال لك نخوشن وبراسية مش تخاذ وكفي عالمي ام شخرا هرنا قاعدنا تفكر ام نتشنا تدريدي وشغلي مال فيديو تفكر شغلي ما متشنا دوك شغلي ما متشنا فادي دي شغلين وبراسي جي يعني نخوشلو يعني نو كرابن مبنى دردي خدي براسي نخوشة جبو ساسکرنا روشاوان مالباتان ریوبریا کامپی با آلیکاریا هندزگه هندن هجمارک جکرتن پلانکری نو آوا کرن 438 خانی لدومیز یک و 216 خانی لدومیز دو دناف ده بحر خورتان جی هیا گودورا 100 خانی و جوارا بینا ساس کرن لو ما کومیته که آمده بویه جبو پلاف کرن وان خانیان لسر وان مالباتان لگوری لیستیا ریوبریا کامپی ضلية ما التقسيم كلنا ما درجات دانا مثلا حجم عائلة كوكيش صالي هات يا كافنتيرين مثلا كافنات يا صالي اگر 2012 بالتأكيد لدرجة أفضلية بتر بتن ما هي مثلا vulnerability يعني بجني يعني درجة يا فقيري ويا ضعيفية كل ده في عائلتش معوق هنا معوق نينا أفي عائلة دخلك هيا بارا بوتين أنا طبعا أفي همي أم داني البرشافت خوار جرين ودسا كان يش خرا فارستر أول جرد أفضلية مهر سور آنگو ختما سور وگو پنابر بناف دکن بویا جه مترسیه که جهن مالباتین گو او مهر لسر فرماوان هیا و دبیجن او وک نیشانه که جکسین وجدومیز بین درخستن لبرسفا ریوبریا کامپی وصابو ختمه عن بجني موقعي لوكيشن مثلا برادر في عائلة دهيتن تأيت سكن وما إنت يلزاخ وجيت سر أساس تأيت سكن هايم دخت موزاخ الفرمايدن ده أمزان الداتا يا مسوا دز هر منظمة كات مهاري كاريك جي طلب كه طبعا أمش بير ناكن كما بنابرت هين الدربة كامبي تقريبا ما 10,000 عائلات هين الدربة كامبي لگوری کسین گل سرفان خانیا آنگو کرتن پلان کری کار دکن گویبری مها رمضان بداوی ببن کامپا دومیز مزنترین کامپین پنابرین کردین سوری لهرما کردستان عراقی زیده تریش 45,000 پنابر لیجیان دکن بشک جوان پنابران تاوی گو 2 سال و 3 سال وان الوده که چه بویا هیجی دناوا کرتن برلایی ده جیان دکن و دخواز چارسریه کش خواره دکن جبو اورینت نیوز رود ابراهیم کامپا دومیز